Ja sam htio, jesi ti htio faru, jesi, nisi? A ti ćeš staviti ipak i masku. Ovako. A noge nemaš, čarape. Što će mi čarape, evo? A, Ne, to će biti par fotki. Ajde, ajde. Gdje ćemo ući? Tu pa onda idemo tamo na onu bovu, pa onda po bovi, pa onu gađamo onu tamo drugu. A čekaj, to te štiti čak i za... Ja zastupam interese Ironmana triatlonaca pored njih. A čekaj, trebamo reći koji je danas. 3.1.2019.